mobitelu, to sam ja, Ana Marija, Žužu, kraljica slatkiša, intergalaktički šerif. Wow, sve u kitchen si i u kitchen za Božić. Kitchen, to je dobro. Čekaj, kako to si tu? Kako to da si tu? To je glupo pitanje. Pa ne, zanima me, kak si saznala za ovo? Preko Marija. Čekaj, preko Marija. Da, preko Marija. Ima još punča? Da. Evo, kaj ti radiš? Nisam. Smijem piti. Ja nisam Znate koja je super mudrost? Lijepo je tako misliti kad nekom kažeš. To je odlično. Što? Kad neko ti nešto kaže i ti se s tim uopće ne slažeš ili se slažeš, ali kad mu kažeš lijepo je tako misliti. Šta je s tim? To je kao prekrasno za reći nekome. Lijepo je tako misliti. Pa baš je bezobrazno. Baš je super. To je baš kao ti, lijepo, bravo. Ne, ali to sam rekao na svom Instagramu, samo bez straha. Jer sve u životu možeš raditi ili iz straha, ili iz hrabrosti, ili ljubavi, ili moći, kako god želiš nazvati tu drugu stvar. Ali nikad iz straha, nikad. I to uvijek kad bilo što da razmišljaš, samo moraš si osvijestiti šta bi bila akcija iz straha i onda to ne napraviti. Da, vrhunsko. Eto ga. A Laura bi na to rekla... Lijepo je tako misliti. Osim toga bez straha, što se potpuno slažem, je da moraš biti neovisan, da mora ti biti ugodno da budeš sam sa sobom i moraš uistinu naći svoju pravu snagu. Moraš naći svoju pravu snagu i biti svoj najbolji prijatelj i stajati za sebe, stajati za svake svoje odluke i boriti se za sebe. Moraš biti borac. To je moja poruka. Buraz. Ok, dobro rekla. I poslije toga neko povrijedi Orašara. I brat povrijedi Orašara i onda taj čovjek uzme Orašara i onda ga ona malo njeguje i stavlja mu u zavoj, ko što si ti sad isto tako. To se moralo dogoditi Orašaru da ga neko udari. To je dio priče. A što je s tim snimati? Jesam, daj sam.